Ya dumedisa letsatsing la kajeno ke thabela go ba le lona lenaneong lena la rona mo re buang ka ditaba tsa bohlokwa haholo, ditaba tsa tumelo. Ho na le taba ena e bitswang boloi. Ha ke tsebe boloi bo teng kapa boi. Nna ha ke soka ke teana le boloi ke mmona ka mahlo. Nako tse fetileng ke utlwe hothwe mang wa lawyer o thole mosadimoholo a le mathateng, batho ba batla ho mo tjhesa kapa nako engwe ba mo tjhese. Hona Limpopo haholo batho ba bolawa mono, ba bolawa ka lebaka leno la hore ke baloi. So taba ena ke ya bohlokwa haholo. Itse ka le leng la matsatsi itse a ntse ke le ho TikTok, ke na le account mane ho TikTok, ke kopa o kene ho yona letsatsi le leng o ntatele mono hobane ke rata ho tseba hore le wena o etsang mono TikTok. Lebitso la account ya ka ke Bolelang, jwale ka ho bona lebitso mono le letere ya pele ya sefane ke Bolelang R. So ha o kena mono o tla mphumana mono. Ho na le video mono eo kileng ka e etsa hobane itse ha ntse ke le ho TikTok ka teana le video ya kgaitsedi enngwe mane Kenya ya neng a bua ka taba ya boloi. Ha ke tsebe hore o tla utlwa hantle kajeno re tla sebedisa Senyesemane le Sesotho. Stitch, just reply if you know the answer. Why didn't witchcraft work during colonization? I don't have the answer, but I've got a further question. Has witchcraft ever worked? Is witchcraft working today? Because if we say it did work during colonization, we assume that it is working or it has worked before. So my question is witchcraft working or not? If you know that it works, please let us know. Stitch, just reply if you know that. Ke yona video yeno karolo ya hae ke yane ya pele mo a reng re hlalose hore na boloi keng bo sa ka ba sebetsa nako yane eo makgowa a neng a tla tlo re nkela naha, mme re iphumana re se re sena naha hobane re lekile a ke re ho lwana re lekile matsapa. Basothong ba tsamaya ba lo batla ho sireletswa ke England ha ba ya ba lo kopana le mofumahadi wa England be ba kopa thuso yena. Ke hobaneng ha boloi bo sa ka ba sebetsa ka nako eno haeba boloi bo a sebetsa? E ne le potso ya hae kgaitsedi eno wa rona. Yaba ke eketsa ho potso ya hae ke re potso ya hao e re haeba boloi bo a sebetsa keng bo sa ka ba sebetsa ka nako eno? Nna potso ya ka ha ke eketsa ka re haeba, potso ya bohlokwa ke ena, ha se hore haeba boloi bo a sebetsa kapa, potso ke hore na boloi bo a sebetsa kapa tjhe, na ho na le nako eo boloi bo kileng ba sebetsa, na bo a sebetsa le kajeno na? Mme batho ba bangata ba ile batla ka dikarabelo tsa bona. Ke ntho e batlang hore ke etse kajeno he, ho ya mane moo batho ba buang, then re share hore batho ba itseng. E mong ke eno o arabela hore ka sekgowa, it does in the department of the evil, the demons we rebuke fall in that same pot. Mono ke motho wa modumedi ya nahanang hore a ka sebetsana le madimona, a kgalemele madimona. Taba ya bohlokwa, haeba o batla ho buisana le madimona, o kgalemele madimona, potso le mono ke hore na madimona ke ntho tse leng teng na kapa ke ntho tse kelellong ya hae? Hobane ke mono hore wa tseba ho kgalemela madimona. Karabelo ya ka a ke marabela ke re nna madimona le manyoloi
a ke tsebane le ona. So ha eba e sebetsa ka madibona le manyoloi, taba ya pele ke batla ho tseba hore ke bo mang madimona, ke bo mang manyoloi, hore re tseba hore re ka sebedisana le ntho ena. Ha eba e sebetsana ka madimona le manyoloi, ha re tsebe bona pele. Ebe moqoqo wa hae o ba moo telele, o kena kgang e ngata ya dintho tse ding tseo a di dumelang. Fela seo ke se hlokometseng ka motho enwa ne ke bua le yena mono, lebitso la hae ke mang, ke Kgolo Mokolo 1 ha o mo sheba ho TikTok. Kelello ya hae e ho seo a se dumelang, e seng ho seo a tsebang hore se teng, se a etsahala. Taba ena boloi re fumana hore e rata ho bapala mono karolong eno moo batho ba dumelang, e seng moo batho ba tsebang hore ho etsahala e teng ka nnete. Mono hore ke a leboha, thank you, ke Thabo, ha re thank you, mohlomong hore ke potso ya bohlokwa eno, le nna tlhola ke ipotsa yona hore e teng ntho e bitswang boloi. Ho latele Garrison K le yena hore exactly my point, le yena hore ka nnete tabena o re tse ke ipotsa hore taba ya boloi ka nnete na ya sebetsa tabeng ya boloi. Then ke mang lebitso la hae, MC Coast, what a smart man. Mohlomong ke tsela e nngwe ya reng ke dumelana le wena, potso eno ke ya bohlokwa, ntse ke ipotsa yona le nna. So na le batho ba bangata ba ipotsang yona. Ho latele mong hape mono ke Lord Linolo, what a wise words, mantswe a hlalefileng. Le yena ho a bonahala hore taba ena ya boloi o ntse a ipotsa ka yona, a ipotsa hore e teng ka nnete na, ke lebaka le hore ke mantswe a hlalefileng ana a hore ya botsang mona. Wena ha ke tsebe, o ka kenya mono ka tlase ho video o di-comment-e o re jwetse hore na ka nnete o fumana taba ena ya boloi le nnete na, kape le ditshomo fela. Ke batla ho tseba, ha re a qeta mane ho TikTok le ho YouTube, re tla be re le teng, re hlalosetse re utlwe. E mong ke eno, ke mang, ke Mahlatsi Reloaded Official. Mahlatsi Reloaded Official hore it's not working, we are just imagining crap working overnight in our bloody heads. This is self-inflicting, and to say it works. Le yena hore mantswe a bang ka Sesotho, hore ke ntho e kelellong ya rona fela, o e bitsa crap. Ke nahana hore o tla tseba hore crap ke eng he, hore re etsa ka dihlong tsa rona, mme re iketsetsa mathata fela ka ho nahana ntho tsena tse leng kelellong ya rona fela. E mong ke eno he, yena ke motho ya nang le di-conspiracy theory, or just like ARV, aspirin, insulin le dipidisi tse ding tsa high, o bua ka high blood pressure, it only works to those who believe it. So yena o nahana hore le meriana ene o re e nwang e tswang dingaka le yona e sebetsa ka tumelo. Ha o dumela ya sebetsa, ha o sa dumele ha e sebetse. The agnostic preacher, agnostic preacher, bitso la ka ke motho ya nang le ditumelo, or study African spirituality. Witchcrafts existed in Europe. African spirituality is voodoo, and voodoo used to heal people spiritually and physically. Yena wa mmona hore ke motho wa tumelo hore ha o ka ithuta ka spirituality, taba tsa bomoya,
o tla utlwisisa ntho e. Fela nna Bolelang Rakeepile ha o mpolela ka taba tsa bomoya ha ke utlwisisi hore bua kang ke eng moya. O ka tseba ntlhalosetsa hore ke eng taba ya moya. Nna ke nahana hore ha motho a batla ho jwetsa leshano o re moya o re kapa modimo o fihlile ho nna ditorong, modimo wa re ka moya ke o jwetse hore wena o tla phomella. A ke re o tla lo ba utlwa baruti ba bua ntho tse jwalo e le hore moya ona ke eng o kgetha hore o ile ho bua ka batho ba bang. O ska hlalosetsa taba e tobaneng le wena e tsamaile ho jwetsa motho e mong, moprofeta kapa pastor kae kae. Wa bona. Then radio no such thing. Ai ntho eno. Then Kimansiga or yes, it works. I'm a living proof. I was bewitched and went to a healer, and he literally said her name. We know her in the family. She was a multi person. Ore uile alo me motho eno bitsitse le lebitso la motho a mo loileng. Nna ha go utla tabeng ya siga ke batla ho tseba taba yana. Wa tseba ho fihla bade ho le 12 o kena le 12 lo a le o jwetse dikarabo fela le qala le bapala ka kelello ya hao. Fumane bo sia fuma, fumane bo sia fuma, fumane bo sia fuma. Ha o sa etse ntho eno ya hore fumane bo sia fuma, ha o tsebe ho kena mane mo a batlang hore o kene teng. E ba a qeta hore fumane bo sia fuma, ebe o bua dintho tse itseng, ntho tseno o ntsa mamela hore sia fuma o tjho haholo kapa o tjho hanyane. O mametse hore ke efeng taba e wena ka bo wena o nang le yona kelellong. So haeba wena o nahana hore ke moahelane wa hao, ditwela le se le bone hore okay o nahana ke moahelane. Haeba o nahana ke kgaitsedi ya hao, le teng o nahana hore ke yena kgaitsedi ya hao. Nna o ntso hore sia fuma jwale qetellong o tla o bolella hore o na le ngwetsi ya eno lapeng mane, kgathatso di hlaha moo. Utlwile hore hana bua ka ngwetsi o no fuma haholo, and hobane wena o dumellana le tabena o tlile o dumellana le yona o sa o tshwere o qetile man, o tla mo siela tjhelete e ngata fela mo patala bakeng sa tseno. Yeah, mfanelo mono ke mfanelo mabeleng no mfanelo ke a mo tseba hore ha se motho wa tumelo ntho eno. Or so far there is no compelling evidence of it working. It's currently working in people's minds that want to believe that it works. Gore ntho ena e sebetsa fela hobane wena o batla hore e sebetse ka kelellong tsa hobane o na le tumelo. Tumelo ke eng? Tumelo ke ho dumela ntho tse sa bonweng, ntho tse o senang bopaki ba tsona, mme batho ba sebedisang tumelo ba iketsetsa ditaba fela, ditori, ditshomo, ebe o swetsana a re ke nnete eno hobane ba dumela ho yona. James or it's a state of mind, period. Or ke kelello ya ho fela pedile. Haeba ka kelello ya ho sa dumele hore na le boloi a boyo. Haeba o dumela hore na le boloi o tla sebetsa kelello ya hao, mme bo tla o sukudisa o tla le mathata. Then eno o ipotsetsa ntho di selo hore okay ha re qala re botsa hore ke eng boloi fela ya yena o etsa kelello ke eng boloi. Ke eng boloi? Nna ke nahana hore boloi ha o tsamaya o ile o fa motho tjhefu, o mo fepa tjhefu, o e kenya dijong tsa hae,
ha se boloi bono. Motho eno mo jesitse tjhefo a shwa. That is natural. There's nothing supernatural about that. O kentse semela se kotsi mohlomong ka dijo tsa hae. Semela seno le ha ana ka tsamaya ikela naheng, a se ga a se ja, o na tla kula a shwa. So boloi ke ntho tse re bitsang supernatural, tse tshwanang le letolo le hlamane hodimo o otle o itsamaela hobane nyeo o le romeletse ho wena. Na letolo le na le address ya hao, le a tseba le hore o mang ka lebitso, wa bona potso tseno. Motho a ikotlelwe ke letolo ebe o sontso ho solwa mang ke yena a entseng ntho eo. Ha re tswele pele, ke mang e mong hore re hloka hore baloi bona ka bo bona ba e hlalosa. Ka madimabe ha hona le moloi ya le mong ya ileng a arabela posting ena ya ka. Post tsa ka di tlwaetse hore di be le batho ba di shebang le ba di ratang, a couple of hundreds. Pele ena hona jwale e sena le batho ba fetang dikete tse 4 ba nang le thahasello yona. Ha hona post e kileng ka etsa ho TikTok e ileng ya ba le thahasello e ngata hakale. So hona le batho ba bangata ba nang le thahasello ho yona. E mong mona hore e sebeditse ntweng ya Malawi, ntatae o mo jwetsitse hore e sebeditse. Kganye Monroe lebitso la hae, fela ha ke tsebe hore o tjho jwang hore e sebeditse hobane le Malawi ile ya hajwa ke manyesemane mme ile ba naha ya bona. So ba bangata batho ba arabetseng kwano, ha ke no tseba ho qeta kaofela, ha rena letsatsi kaofela hore re ka arabela dintho tsena tse leng teng. Fela nka rata hore o ye mane ho TikTok ya ka, o shebe post eno e buang ka boloi, na bo teng kapa ha boyo. Ebe le wena o lahlela mantswe a hao hore tla utlwe hore wena kelello ya hao ke efeng tabeng ena ya boloi, mme re tla buisana mono re utlwe hore kelello ya hao e reng. Ke a tseba hore YouTube ena e tla dula nako e telele, fela le mane ho TikTok e tla be le teng nako e telele. Ha ke tsebe hore nka e hlalosa jwang hore o tseba ho e fapanya ho tse ding, fela o tla e fumana mono. Ke apere golf shirt fela e ke ikentseng mono ke blue, hobane ke a ithatela ntho tsena tsa di-golf shirt. Ke kentse blue mono, o tlo e batle mono, o mphe karabo ya hao. Nna ka ho tobileng ha ke nahane hore boloi bo ya sebetsa hobane ha ke soka ke ba le phihlelo ya ho loywa ke motho ya itseng. Ha ke soka ke teana le moloi ha ntse ke tsamaya bophelong bona ba ka. Sekgohlela seno se etsang se ka tseba ho bua, ke tsebe hore ke bona baloi ba siya lentswe la ka, fela ke nahana hore ke mokgohlane fela hobane ke dutse serameng, mme ha ke tsamaya ke nka moriana ka mane ka kabineteng ya meriana ke tla fola. Ho jwalo ke thabetse ho ba le lona Sontaha kena, ke lebeletse dikarabelo tsa lona hore ke tsebe hore ke utlwe hore ke eng se ka kelellong ya lona. Ha ebe kgotso